Helo, a croeso I Wii Sports Resort Swordplay. Fi'n Harri. Katy. A and B, Katy. Katy, A and B. Oh, okay. A and B. Fi'n meddwl ni wedi gweld pwy sy'n mynd I ennill y barod. Yeah. Dal yn y can. Yn y can. Fan hyn, Katy. Katy, fan hyn. Fan hyn, Katy. God. Mother. Yeah, wrong side. Need somewhere. Yeah. Okay, quick practice. Oi! Haha. Alright. Man the canal. Okay. In tea. Good, Katy. Me. I am Katy. Yeah. So, yeah, equal match. Yeah. Fi wedi chwarae hwn am blynyddoedd. An odd take though. Barod? Empty. Oh, yn y much more foil ar fi meddwl I dda. Got jumped. Calm down. Teleporty. Is this near the round? Yeah, Pamela. Okay. You're already 2-second head start. Yay. Mae ddim yn usually rhywbeth dylai ti cael head start mewn hwn. Barod? Yeah. Practice. Barod? Okay. Go. Ah, yn ydych beth. That's quiet, okay? Fi'n meddwl fi'n gwybod, Katy. Yeah. Right, 5 eiliad tro yma. Yeah. Barod? No. 1, 2, 3, 4, 5. No! Okay, ti'n gael. And victory. No. Sorry. No. No. Okay. Respect. Okay. Ti eisiau cario ymlaen gyda hyn? Yeah. Well, right, genuinely. Yeah, Pamela. Okay. Okay, by the way, hwnna'n y block button. Yeah. I think that's crazy. Hennig. Don't you dweud I fi? God, stop. Okay. Barod. No. Oh, wow. New record. Slowly, I'll be approval. Iawn? I'n wella. Dim da, ond fi'n wella. Oh, yn the best thing ever. Ti'n hynach na fi, so... So? Ti'n cael mwy advantage. Hynna'n hig! Na, sydd o fod. Ow. Yeah. Katy, so yn ôl. Sorry. Torri teledu. I fi. Dal eisiau chwarae. Yeah, Pamela. Fi roi ti 3 more round I curo fi. Okay. At this rate, byddwn yn cymryd like 3 to get out. Yeah. Fi wedi bod y shortest video ever. Dim ffordd I fod fi'n meddwl chwar. Oh, God. Right. Ti got free hit. Dim blocks. Nothing. Tim even cymryd hwnna'n dda iawn. Da! Oi, paid pwni fi mewn bywyd go iawn. Iawn? Well. Hang on. Ah, we've meddwl hwnna'n y practice. Ow. No. 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 Meddwl chi'n actually, chi yn gwella, Katy? Wel, since ti wedi ti dweud fi dal y hyn.
yn well na lightsabers gyda Milo. Yeah. Ond peth yw, mae'n da arfer hefyd. Wel, fi'n siwr. Okay, forget practice, come on. Fi. Ti angen neud yn y canol, Katy. Right. Okay, ni yn mynd i'r canol ydw. Na! Na! You're alright. Okay, Katy. Ah! Na! Oh, Katy. Ti eisiau stopio nawr neu un mwy go? Oh my god. Yn mynd i bod yn hysterical. Yeah, final. Pwy sy'n O'n ennill? i'n decide. Gweld pwy sy'n mynd i ennill. Mae'n edrych. Ie, fi fel na mae'n y gwybod, Katy. Yeah. Mae ddim yn cymryd... Oh, God! Mastermind, yeah. Un dydd fi fi'n cofio bod practice. Yn y canol. Barod? Mae'n really bucko fi nawr. Ah. No, Katy. Katy. No. Fi ennill! Ti gael chance arall i curo fi? Yn y last chance? Na, mae'n mynd i gweithio. Go on then. Na! Beth? Beth ti'n dweud? David? Wel, diolch am gwylio yn like 3 munud fyna. Yeah! A Disaster ac master. o fe.